Allin p'unchay, kusikuy watejmanta noqapaj, chayayqankunakama Diospaj qillqasqanwan. Kay diapi parlawaspa kasun, imachus hampi imachus placebo niwanchik. Chantapis tapuy munayki, qan yachaykichu imataq pasri? Paz tranquilidad kawsakoyqa kay pachapi, mana yakiyniyuq, chantapis mana nipichejniyuq, allinta waturikuspa runa masinchikta. Diosninchik kunandia qhawachiwasun imaynata noqanchik paywan paz tranquilidadpi kawsakunata. Chaypaqtaq invitayki mask'anaykita kay libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 ninkay hinata. Creesqanchik niqta cheqan runapaq qhawasqa kaspa. Dioswan allin yachispa kanchik Señor ninchik Jesucristo niqta. Munasqa kuyamasi, creespa Señor ninchikpi noqanchik tarispa kasun chay paz tranquilidadta kawsay ninchikpi. Mana contiendawan, mana phiñakuywan nispa kawsanata noqanchik. Chantapi Señor kunandia wahya kapuanchik, paypi creenata, paypi paz tranquilo kanata. Runas mask'asanku ashka remediota kunan tiempo. Pero a veces engañakunku, hampikusqankuta placebo hina, mana nimata cuerponkupi paykunata allin yachik kanchu. Pero Dios remedionchik kunan tiempopi. Señor ninchik hampiyapuasun tukuy llakiyninchikta urquspa kanqa kawsay ninchikmanta. Chayta munaspaqa kunandia ni kayta Señor ninchikman. Señor, yaykuy sonqoyukhuman kawsachiway llannikipi nispa. Diospaj yanapayninwan kanachik kunandia.